Singila aita ala sukbe ala gagbani na gbeti limontie ala koka pati ma atenti kodro itenala singila mingi so ala gagbani singila ala kangbi limoso ala gonando ti partager ala cliquer tanga so azo koka pa gbani ala kangbi limoni laso kuta tenti e ke satene kozona ikwa nando ti kobela so shionge didi coronavirus e ke tombela e ke satene nando ti wanganga ou setenti e ke satene nando ti dingo buze agriculture extensive yeso aling beti sa si siginati quality fino pasi ya undinati kodroti e ke satene nandoni aita la kambili moso ala tokani gbani nando ti govo sango soit que WhatsApp nando ti linga soit que Messenger nando ti litro singa sango soit que Twitter a kambili na ti abumbi ti patra ti tene amulingi ti kodro amate enso mingi iti bina mechala tona gango chala la tona la ba limoso itokani na la so pepe itena la so aita ti amulingi ti kodro ba nango so itoka limoti e gbani nando ti fadeso ake nando ti yesu yirina kati munju poto itene YouTube ala go nando ti YouTube ala pika kerembesitude ala ke bali moti itena la ngangati so amulingi ti kodro banza ambena toka so atena limoti ake nzoni pepe titene ibatani nzoni itokani nando ti YouTube na chalango so ake ga fade ke saranda limoti mingi nando ti YouTube si unda na la titene ala go nando ti YouTube ala pika kerembesitude ala ke bali moti itene bien kerembesitude ala bali moni ala pika nando ti yeso ina tene abonné gina terti abonné ni ala ke ba cloche ala pete nando ti cloche ni a fani so a sara limoni deseni na ngati muzu poto so ke cloche ala cliquer nando ni ti faso ala ke be okona yi sinata lango so ke gato ne ke sara limoti ala warani nando ti gbanda terrain nando ti kerembese nando ti govo sango nando ko so la ke da ala warani zoni itenena la ala gwe mingi nando ti YouTube fadala ko waranda limoti nango so ke satena la ala ko wara limo oku so ke nando ti YouTube nati lango so ke pazaka ndeka fade ke sinata menango so ikiza limon ti yanga ti sango ti sara limon na yanga ti mbuzu poto ti tene dunia mobimba ayinga kodro ti e ke geti tene isara iso iringna tene ika image ti kodro ti isara tene nando ti kodro ti ambena kodro na tere ti so ke Cameroun azo yinga kodro si be Afrika pepe na Tchad na Senegal na Congo Brazza Congo Kinshasa azo yinga kodro ti pepe ake nzoni isu ke vunga sango isara si azo yinga kodro ti na Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est azo yinga kodro ti mingi pepe kusala ti nando ti kerembesa ke ndal ti so ngoi na lingbewe isara limoti sango mingi fade na ta lango so ke ga e ke tonda ti tene isara limona yanga ti mbunzu poto franzi tanti so e ke tene na sango kuta sango la ke ma nanga ti mbuzu poto kuta yanga ti mbuzu poto ti ta amu ngeti kodro ama na dunia mobimba ama so inga tene ina kodro si be Afrika inga ngando ikenga na ndara ikenga na kode banda ni loso itombela na la itene aita amu ngeti kodro tonga na linga pepe itena lo gitonga na limoti ake unzi ala gonando ti YouTube ala pika kerembesitude ala abonné terti ala gina terti kerembesitude ala ke ba cloche limoti cloche soit que dessin ala cliquer nando ti tene ala war fatu limoti a tambula nando ti kerembese nando ti govo sangolenga tene yeni aga kirikirawa ikiti
kite na yanga ti sango igo na yanga ti mbuzu poto il faut imu mapoko il doit ti leker kodrotie il doit ti fa kodrotie na yanga na dunia mobimba il doit ti faso a centrafricain ngando akena ndara akena kode a interview a iti ekwe na yanga ti mbuzu poto ikisa tonga na ivoirien tonga na congolais ti sango na undia we zokwa ke zongando na sango faso gi franzi yeni ko igina franzi ka igogina franzi isara yeni ko igina franzi aita mulengeti kodro izengbala imunala singila swala gam bani na ndoti kerembese ti bali monti zasinza pa abatala itenala la kambi limoso ala tokani na ndoti govo sango na ndoti litro singa sango na ndoti lenga sango na cha bumbi ti patra ti tena ita mulengeti kodro amali moti ainga tene so iketene aka tene ti kodro kozo na ikwe atene so iketene iteneni na ndoti yesti ngangusu asina yati komiti njifa ake kete kodro so ake nati gbavaka nati komiti wanja ake na vakaga izafa na ndoti kerembese ti eso aturugu pale soka mercenaire solo na kodro sise ti Sudan alinda na yati kodro tie ala tonda ti tambula ti denda tona koli baba awali baba alondo na mbagi ti wandako na mbagi ti amdafok ala tambula ti betela bigbu gertela wandako pepe na mbagi ti amdafok ala tambula ti betela ala linda ngbi na mbagi ti commune ti wanja asi na mbagi ti jifa ala sare ti betela fa mwenge ti kodro ala fa zo mingi ala samene ti amulenge ti kodro aka mercenaire soudanais ka frontière ti iska turugu akeda ti bata frontière ti ita ala kangbi limoso ala kangbi ni gbani ti tene a turugu kpale a si shoni bi akanga legi na ni pepe ala sari ti betela ala fazo ti betela ake tonga so si ya mena ita mulenge ti koto kaso armée ti ake pepe ake gi a turugu kpale a armée non conventionnelle tonti so ateni na yanga ti mbuzu poto alundo si agbungombe ti défendre territoire ti ala tiri ngangu na turugu kpale so na kodro si Sudan azo akui mbage na mbage menati tiri ala godangbe ala mu kutukutu use na gbeta turugu kpale so ala gana kutukutu amu kutukutu use na titala aketonga susi na pekoti biraso ala kiri yamba na mbagi ti Sudan itena la so tita molono na mbagi ti Sudan ti mbagi ti Darfour moli na mbagi ti kodro tie mo ona amdafok ti gombi na mbagi ti difa mo sagi 100 et quelques kilomètres aturugu kpale so ala sara mbeto pepe ala gala sara ti betal na ti kodro tie est-ce que armée ti yake pourquoi armée ti ape ti luti na ndoti guerre ti lope ikima bina la tene a formé 500 personnes na mbagi ti Berengo 1000 et quelques personnes na mbagi ti Berengo 2000 et quelques personnes na mbagi ti Berengo chaque année a formé 1000 et quelques personnes masara tongane c'est que toka zoso na mbagi ti Sudan pepe ti tene ala batamu ngeti kodro ala protéger population civile a sara tongane aite de kongoma isarte na ndoni ma iri leti bendo ti gigi na ndoti kodro ti ema tongana armée ti ake capable ti protéger amore ngeti kodro pepe zoasi ake protéger la tongana la kwate na ke formazo iba ke yuna la kamba général capitaine sergent
Mais général na kambati capitaine na kambati sergent ni so ala tiribirati nyensia que yunala ala gonando ti terrain ala défendre intégrité ti territoire ma ake gay siki inga ikangbi 1200 km na Tchad, presque 1300 km na Soudan du Nord, soit ake kodrose si Béchi. Na Soudan du Sud, soit que ti Alfaki. Amulengeti kodrodati ngaso qui na armée, soit que protéger kodroti. Ton armée ti que ça quoi pepe. Ake ngangu. Ake facile à paix. Il faut décongon andoni. Ti tene dunia mobimba. Ainga. Lasso zwakolo namba ti Darfour. Lokelinda na kodroti ton ti so beti lo ayi. Isa tenta toroboro. So ake aturugu pale so ake tirilani ando ti kinda régime ti Béchir aka mara ti biati kodrose se ti Tchad so ake debi isa tenta njanjawid so aka turugu pale so ake mu maboko na Béchir ti tena défendre ando régime ti lo lasso Béchir a encore na pouvoir pepe. A Toroboro, aba pourquoi la tiribira contre Béchir pepe. Mais iga atabatala, iga anga sachala. Amolgeti kodrose si Béafrika soit na mbageti vakaga. Mbageti bamingi bangoro, aga atabatala. Mais armiti ake sarayin. Ala wana ke pika katechala. Ceux qui kodroso et qui nga kodro pepe et qui na armée pepe qui nga république pepe ala ke gati sara iti betala na kodroti a centrafricain illutime itiribirama mais toni tiribira pepe zora ke tiribira na place yi gia wande se tiribira na place pourquoi est capable de protéger territoire ti pepe a centrafricain ilondoma banda cha limotil Isara limonda ti babati be pepe. Isara limoti faku inga tene pepe. Inga i onzo pepe. Aita. Bira tie alundo yo. Itire bira kontra zo lundo yo. Itire bira na popoti pepe. Parce que na ngangu pepe. Azo sia ke tire bira na place. Bandata limoti. Ake ge. So ilondo na ndoti tene so. Ikisa tente amulingeti kodro. Soit que bata bavakati à médecin, à dentiste, à gynécologue, à généraliste, à pédiatre, à la so à cardiologue, à la so na yata legendenge na ndenge à urgentiste. So kobe la ti sionge didi asinati kodroti e ala tenala ke bana le pepe. Ala lutina ndoti gereta. Ti tiribira. Ti tene kodroti e asigna yata kpale so aikeda. Ay katimbi amulingeti kodro. Aike a infirmière. Aike a infirmier. A sage-femme. Awanganga ti kodroti. Ala so, ala londo ti tene awara makandata la ga médecin généraliste. Ala so, ala daga spécialiste pepe. Kozoni si godati tene londoria ti sangoti e aitati me amengeti kodro. Na kodro se si poto so ekeda. Tongana si na 20 heures. Zokwa ke toka cœur na la. Titi amwengeti kodro bitene ala toka cœur aussi ndalta la ginandochi limo. Kozoni si migodati tene mbilondor sango si ala magbiti tenso mbikitenzoni ala toka cœur. Ndalta médecin. Ndalta dentiste. Tonganale inga pepe. Azo so ke ba kozoni na yeko kobela ti sionge diti. Tongana ke na legeti go aka dentiste. Aka koro aka dentiste. Ake crasha na yanga ti mbuzu poto aka dentiste. Ikisa aka tentela pepe. Igrisala mingi. Isa tentela. Ambento aka na kodosesi poto. Isa rebel konala. Nala ti bongi. Un médecin urgentiste.
à la soit que mourisque, à infirmière, à infirmier, à l'assaut à que balé yati hôpitani, tizia zende, à la sara kwa be oko, na wanganga ti kodroti, isara be oko nala, à pharmacien, à la mingi, à urgentiste, à neurologue. Ouf! Il biti fala kwa pepe. Itala toka be, ntali chala. Akegesi, ikiluti na ndoti ni monso, ti saraten. Alenga laso, ndati kobela ti shionge diziso sinati kodroti ye. Amulegi na i, amulegi ti kodroko ti tene gbuli ti ye. Isara iso ina tene i réfléchir na agati mbuzu poto. Dunia cha wanganga na ti kodroti ake tongonai. Tirita la na ti kodroti ake tongonai. Birata la na ti kodroti ake tongonai. Tongonale inga pepe mbitenala. Laso mguo koko. Titene. Amu lingi ti kodro. Atokala na kodro wande. Kodrote ese be Afrika a que futa iso ina tene 1 milliard 500 millions. Toka mengeti kodro na kodro wande. 1 milliard 500 millions. 1 milliard 500 millions chaque année. Soti tene, tu l'on a 2011, tisi na 2012. A toka 3 milliards. 2012, Tissina 2013, 4 milliards 5. Chaque année, 1 milliard 500 millions. Mais à Zoso, que Tokala na Kodro Wande, Yen Sagoti Sarala na Kodro Wande, Titenamu 1 milliard 500 millions so à soigner na Yati Kodroti. Biten bien à la 1 milliard 500 millions so à qu'un chiffre so à que vérifier. Soit que na niveau ti trésor public, ngiza soit que sigi ti tene agwa soya mingi ti kodro ti be Afrika na kodro wande. Bia ti kodro se si bena tene niki toka encore a zo pepe na kodro wande. Mbanga ni lo so que debati shoni na ndotini. Azo que kasani ake irini na iritan deke kwe. Meni prefeti tene na kodro ti bene a soya mingi ti kodro ke ta toka la na kodro wande. Mbanga ti nye. Si akemu 1 milliard 500 millions, mais 1 milliard 500 millions, ça peut être na ti kodroti. Amule gena, munengeti kodroti tene, à la manambeti, à la sara spécialisation, na le gendenge na ndenge pe. Ikena gynécologue, okena ti kodroti. Mangati ensi gya gynécologue akemba na bongi, ipeti wara gynécologue na ti vakagape. Na ti bamingi bangorongo pepe, na ti haute koto pepe, na yati Bas koto pepe, na yati ombomu pepe. Mbangatinye, si peti wara gynécologue na ti lobay pepe. Mbangatinye, itala expliqué na mila. Mbangatinye, si peti wara gynécologue na ti agba vakati ndenge na ndenge pepe. Mbangatinye, si peti wara cardiologue un peu partout pepe. Mbangatinye. Pourquoi gina bongi oko? Aitala tenem. 1 milliard 500 millions so a petit format mengeti kodrope. A petit maboko na mengeti kodrope. Itenema. Pourquoi lasso na yati kodroti ton ima mengeti kodroso ke comme konzi ti bumbi cha wanganga ti kodroti. Soit que hors de ta médecin, soit que vie de Dieu. Ngoko zenge logo nandoti ti yeso so aira tene nandoti ndekeluka lo sara tene lo tenaye ti kodroti ikina spécialiste ti réanimation gi oko ita ala mani bien gi oko iska ke zongala wala taten spécialiste ti réanimation gi oko et puis ala inga ton teneni iwende ni pepe. Ton na la question mengeti kodra ko gui. Ton ti soit tenteti confinement. C'est que mbandiala na danganga ti kodroti soit que hôpital de l'amitié. C'est-à-dire que gi spécialiste ti réanimation oko soit que occupé na la. Mais
ala undambia tene iki na a équipement ti réanimation ni ok wataka iki même na ni asi balako pepe et puis a équipement ni so ake tambla na ta lapita ni kwe atena ya tene ba meni ka nécessiteux ake na mbageti hôpital général a botoni na mbati hôpital de l'amitié a peloro na ni agona na hôpital général atene ba a besoin d'un hôpital de communautaire. A botonika a kinana hôpital communautaire. Ita. Ikisara matanga. O matanga ti 29 mars. Ndalchi Buganda. So Buganda kui depuis. Il n'y a place l'ope. Mbiso la komi balope. Mais matanga niso. A petit sara musée Buganda. Ndalchi loa. A petit ça musée. Ndalchi Buganda. A construit un musée. Chaque année, a dépensé 550 millions. Ndalti Buganda. A petit mou 50 millions a dépensé ni ti ça ramène musée. Si expliquer histoire ti Buganda ti tana mo ngeti kodro ingane. Mais pourquoi qu'expliquer n'a pas? A goti ça chaque année au matanga ti MCU parce que 4 ans ou 1 an ti pouvoir ti président Bozizé. Ti président Todira la goti dépensé je sais pas combien. Attends, ça, matanga na yaloke. Mengizani so, petit vois, moi testeur, tu vois pas, tu vois testeur, ndalti, azo so que na kobela tu, sionge di diapin. Tu vois oxygène, na tu formé spécialiste, ndalti réanimation, aïta mungeti kodro, izingoma. Izingoma. Est-ce que zunga? Itene tatenema. Est-ce que c'est normal à Centrafricain? Bon, à mon avis, ça défilé ti tamboula. Parce qu'en réalité, matangati 29 mars, nous sommes défilé. Ti tenala défilé. Mais ngizanto a gokanati bozuti zoa. Zola que profiter nani. À Centrafricain, izingoma. Est-ce que c'est normal? Chaque année, c'est la même chose. Bibang wandika sa limo. Ata angizati bon vendredi so. Angizati so angiza ala supprimer na la mouni. Ti tene avona équipement. Na la pitani. Ti former spécialiste réanimation. A spécialiste dans ta domaine dingue nan dingue. Ala augmenter salaire ta médecin. Oli tala gagne 90 000. Soit qu'engiza la pain. Elle a comprendre pourquoi Kodroti a formé un médecin. Dès qu'elle a signé, ouais. Objectif, t'as quoi? A que tu t'es dans la ligne ONG. Elle a créé une clinique. Alors que Kodroti a formé à la tonti armée. Na dunia mobimba, même na Kodroti si poto. Ton dès a formé. Avant, tu tenais mon gars médecin libéral ou mon gars infirmier libéral ou infirmière libérale, il faudrait que pendant 5 ans, mon sac, on a le kodrotum, mon mou ma bok, on a kodrotum, parce que kodrotum a formé. Maintenant, ika, zona sigi médecin là, demain, mon petit basso le créer clinique, tilo. Le que ça raccord quoi na hôpital général pépé, le que ça raccord quoi na clinique, tilo. Jamais, ça doit jamais se faire. Il faut me savoir quoi d'abord na état parce que état formé 5 ans. Mon savoir quoi na état pendant 5 ans mon undia ouais. Mon créé clinique timoni donc mon savoir quoi pendant 3 jours na état mon kiri fatuma ça quoi na clinique tim. Mais na ika c'est du désordre état que fournir une formation à la créé clinique tiens. Parce que justement, que payer en zone pépé, donc elle a préféré clinique titana ou warangiza. Elle a occupé na se watan. Parce qu'elle a aussi à zo. Mais il faudrait qu'elle a réfléchi, à mon ingéti kodora la réfléchi. Elle a comprendre pourquoi un médecin elle a une spécialisation à la prophétique, na extérieur, titana a profité, n'angiza soit comme on a na extérieur. A que vundu. Biki lutina ndoni mingi pepe. Aka kita limoso mbiki sati zile cha mwingiti koto. Iki kila nenandoni. Ti sara kuta limo. Ti ta mwingiti kodra gulitien nandoni. Iki faire intervenir un médecin.
ala sok na kodro wande, ala sok na kodro sesi be Afrika. Alenga, c'est pour ça qu'il tenait. Yeni kwa ke na ndoti YouTube. Nangati France. Nzoni yangati mbunzu poto. Ceux qui teneni. Itena la. Tonala inga pepe ala gunandoti. Kerembesitude. Ala abonné tetel. Ala cliquer nandoti cloche. Soit que pikango cloche. Titene ala ingani. Yena ga kirikirao. Ekizayangati sangu. Nazu titenengo sangu. Tiangati mpanati sangu. Si zongati sangu. Si sigina andata zo parce que lenga andata zo migi fatu ke tenenga ti mbuzu poto. Ina ga kirikira. Fatu giyanga ti mbuzu poto. Si kitenala ala gonandoti kerembe situ. Ala cliquer abonné. Nandoni ala cliquer nandoti cloche. Parce que fatu ki sara interview. Nagati mbuzu poto. Il faudrait que zo inga réalité ti kodroti. Itene mingi nangati sango fatu ikitene nangati mbuzu poto. Aïta, ikilono nandoti so, ti sara tene nandoti yeswa ini tene autosuffisance alimentaire. Mbangati enke sa tene nandoni. Fade azo mingi akunda iya tene mbangati. Laso nango so zokwa kisa tene ti sionge didi. Dunia mbubimba ke bumbinda ti sionge didi. Men mbangati ensi ke sara tene ti autosuffisance alimentaire. Ala kwa ba. Même kuta zoti kodroti, biati kodroti. So aike Faustin Archange Touadéra. Dans le gars ça tenti confinement le sara mbetongangu. Mangati à centrafricain aike vivre du jour en jour. Il faut molondo mo giko betianga mote. Gismo modut na sim londo pepe na kangu toti so ke teni nangati kuta sango kondo ade asa ba vita centrafricaine même akuta zuti kodro aka gbeon bia aka gbego bia ton ake salaire pepe azo habitué na commerce pepe à l'habitude de débouser pepe à l'habitude de gina kobeti dit à la pepe donc zokwe salaire aka mauruti place quoi ça que vivre nani ce titre là soit un confinement zoko sara quoi pepe ake ngangu ti tene amwenge ti kodra vivre gina salaire tala mais aita timbi amwenge ti kodro alinga so en dehors du salaire ti en dehors ta kita maulu so limbiti wara mbagi na mbagi ilimbiti vivre na dengo buze na lengeti dengo yaka si la so akiti timbi ti tenembi guda ti tenembi londoria ti sanguna la ti tene ala mayani birimbiri ala magbeni zoni alinga vision ti dengo yaka akolundu na biati kodro. Vision ti agriculture extensive nanga ti mbunzu poto akolundu na biati kodro. Vision ti culture vivrière so ti tene modegi yaka ti war kobe ti tengon ti moti la koko alundu gina biati kodro. Tone ki na biati kodro so lueki na kuta vision. Nda chamu lengeti kodro ti ta amu lengeti kodro banzoni. Na lengeti dengo yaka. Ki banzoni. Biati kodro ti eti be Afrika so ake ngbere gbia so ake André Kolingba. André ko. Lolondo ando lotene. Njara ke gao. Ala de yaka. Lueki na vision. Luinga so yina ke gangangu. Lote amu lengeti kodro ala de yaka. Deya kana tesi datimote moar ko betite. Vision tu lo so que nsoni. Mais là sous vision ce qui n'a besoin à que giti dingo yakati te moar ko betite na terti da pepe. A que ti te mo diraka moar mote mo kamba geni na itamun geti kodro. Mo mumba geni mo kana yati dunia mobimba mo kana yati sous région. Ba vision ce qui n'a besoin là.
ton qui n'a mené biati kodro sur le incarné visionni pepe amulingeti kodro c'est si bé Africa al petit saraye oko pepe na yati kodro c'est si bé Africa moi régime ce quoi on atondani na Dako Bokassa Kolingba Dako Patassi Bozizé Dotodia Mama Samapanza jusqu'à Lasso ici nani na toi de rason. Chaque régime mais nous avons été un bâtonnet qui remberse moi tene venir après. Moi ti baso tene a chinois a munayi a daba soit ka h soit ka ouche aka ou ake a yesuso a pioche a sara a offrir na kodrotie a ONG a offrir na kodrotie ministre de l'agriculture à Londo a l'outil premier ministre a l'outil diati kodro l'outil a offrir ni na kodrotie ipika bravo a fani na limon a tambla na ndote a banda terre a tambla ne un peu partout ipika bravo mais est-ce qu'il n'a besoin a h na ou est-ce qu'il n'a besoin de culture vivrière ou est-ce qu'il a besoin de culture extensive, culture agriculture mécanisée et qu'il a besoin d'un tracteur? Est-ce qu'il a besoin? Parce que Dunia Mobimba Mouya Tene, il est faible, il est un zapati mounambi, il est un zoti goboli gobo, il fait undaï. Donne-moi, on tend toujours la main. Alors que Nzapa a mounaïe quoi? Le mounaï cessé. Une zone cessé. Cessé son même temps en ngoutianga a que fa de leti kasa mo tuku gini. Kekere que mo ti gaso ngoutianga tu mo sigi. Ton a leti kasa la mo tuku mo ti ngoro ti gasigi. Ake leti a kasa ndenge mo tuku ni mo ti gaso sigi. Climat ake favorable na yi. Ngu oko so sara 12 mois ikina 6 mois ti so ngu ake pika 6 mois ti so buru ake. Kitene d'après. Ikina iso nangati mguzu poto tene terre fertile. 623 000 km² et qui dit 5 millions, même pas 5 millions de territoire. C'est Angba Bani. Il besoin même de tirindati c'est pépé. Il besoin de papandati c'est pépé. Donc, mon sina kodrosi c'est Burkina. Mokoma Burkina Betene. Place soit zo peni là ni Louida. Mais titi zo petit place pépé. Par là si quoi zo petit Louida. Mais pourquoi? Pourquoi agriculture n'a pas kodrotier à que kirna peko? Pourquoi mon giti kodro à que mon agriculture n'a pas kodrotier au sérieux pépé? Parce que visionni je sois dati incarné soit que biati kodro le incarné n'a pas. Parce que visionni je sois dati porter ni soit que biati kodro le porter n'a pas. Mais il est joisi à porter ni. Il y a zoso à que sara kita yi soit que azo soit que coopérative azo soit que association c'est apporter ni voilà que vision ti biati contrôle et ton a d'autres vision ti biati contrôle comment est-ce que a d'autres traduire dans les faits bagay si maintenant la façon zone pour soit que vision politique ton a ikina meni mengeti contrôle sur le sans artiste économie ici na statut autosuffisance alimentaire. Soit que biati kodro, soit que vision tilo, sur le porté nati projet tilo. Le côté dégapati gad biati kodro le tena mwengeti kodro quoi. Si na yati vision tilo, le soro meni mwengeti kodro soit que ministre ti plan, soit que zone ministre à la mambi bien. Ton ala inga pepe mbitena la. Nati ngolobia même premier ministre nganguchula lingbi nati ministre ti plan pepe
Ministre du plan, le que ton coordonnateur, ta ministère, quoi? Le là, le que porter projet, soit que ta ministère, parce que dans le ministère du plan, le que na statisticien, soit que bando, na yati a ministère, a que étudier, a projet ta ministère, a que ba force na faiblesse ta ministère, Ndangouye son ministre tu plan a que mou pialo tu lo. Si premier ministre a que moun na betulo lo que tambla na pekonti ten lo warangiza. So dit na ministère tu plan chaque année a statisticien nyela la que sara ala que ba aten ba aneso na mbageti wampende ceux qui est spécialisé na ta production ti sorgho ngangouti a diminué. Nata production ti 1000 ngangouti a diminué. Nata ngangouti céréales ngangouti a diminué. Année soit dotiga, il doit y ça attention. À la fani. Ba lorsque ce que Lucas ngangouti a diminué. Ba coton ce que ça et que décabouzen ngangouti a diminué. Ba yesu que ça ngangouti a diminué. Il doit y ça attention. Le seul que ministre ti plan le kiri le gars le bas ministre ti économie ti kodroti ti finance so ake dondra le tenalo molu agaba dondra talote ba azuti gungolitini ti yati bavakati ti yati kusala tini ala sok na ministère ti plan ala baso a déficit ake da kodroti akina na peko na legeti 1000 na legeti sorgo na legeti ndenge meni tenenamo niso neke ministre ti plan Kozo ni sigi na kodro wa deti goti tiribira na zoti te na finance ngiza. Mais mon, so mo que ministre ti finance, ndalti croissance si kodro ti mo doti za tellement toti ngiza na compte. Ti te ne chaque année a financer ngiza na ti tel domaine. Et le londo molu a londo. Le tambla na ti dunia bobiba ti gingiza. Ti te na mu maboko na ONG. Na akundu soit mou maboko na kodroti na ta domaine dingue na dingue que ce soit ONG national, ONG international. Le pic qualité tenait à gingizani le débloquer à fond. Et fadeso a mou maboko na kodroti tite na yata domaine dingue na dingue a réaliser tite ne kodroti a gunadawa. Bandal ti kusala ti ministre ti plan na yati kodroti ministre ti plan ke geti sara baba ti tabla kati tabla gepepe lo ke geti gingiza ake tonga na kodroti aza pialo na sese ndal ti plan ti relèvement ti kodroti sese ti be Afrika angiza solo ke goti gi ake ti tene a financer a pialo ndenge na ndenge ti tene wala ke na lege ti agriculture na lege ndenge na ndenge kodroti a lundu na nduzu à que ministre tu plan, tu t'es le influencé, ton ministre tu finance, à base na lege tu kusa la tu le retenegi 1%, là doit tu développer une date agriculture tu kodroti ministre tu plan que t'es dans l'autre wataka, augmenter na 2-3% parce qu'à prévision tu ni n'amba tu plan que so, tu t'es ne kodroti à gona dawa. Aïta mwengi tu kodro, yenya que tonga so si kodroti a petit gona dawa. Ben yende ake pepe. Mais yi yensia que sina kodroti. Yi akwa gona dawa pe. Yi akwa tambla ndati benzoni ti be Afrika pepe. Kodroti ye akir na peko. Mais aye so kwa ke tambla. Maboko na ministère ti plan. Ministère ti finance. Na ministère ti agriculture. Soit que ba ti tene kodroti alondo alutina ndoti geretilo aguna dawa zokwa inga so or diamant lolo ti kodroti na mosoro ndenge na ndenge ake sarasi azo ake fatereta la na ya ti kodroti mais agriculture zo petit fatera pe agriculture zo petit tiribira pe alors on a maintenant ndalti yen si Noureddin na Mungombe. Ndalti yen si Abdoulaye Issé na Mungombe. Ndalti yen
si aturu pale so mbage na mbage jono aba so que na ti ngorobia mungombe ake gindal talo lo ti kodrotia. Mettons na lasso a décidé atene aye so kwa sina ya ti kodrotie so aka bira mbage na mbage a arrêter ni exploitation ti diamant a arrêter na ti kodrotie zokwe a bumbi be oko gindal ti agriculture bira ko unsi bira akounji parce que c'est ça que yeso mo que tiri bira ngangu ti te mo wara nzona kobe na ya ti kodroti il doit te encourager ti tene amulinge ti kodro aza bira aza yeso quoi ala ke bande fade ke goti saratene ti raid ariri ça que meni mulinge ti kodro lo que ça pour so pepe ateni ki sa ti pour so pepe. Mo ba te retiro motena ke muzu, motena ke libanais là. Parce que na ika, attention. Imu wande, itene wande, mais mena wanda ke daso adwala na kodroti, ala kona kodroti, a fanganzata na kodroti. A babata la fanganza pepe, mais ala fanganza, lolo fanganza, soit que molengeti kodro. Molengeti be Africa. Lo que tene sango tongana mbinamo. Même à Soudanais soit ganati kodroti, soit babata la kete yangati kodrotala. A douamulingi na yati kodroti ya kete sango ala so aka centrafrique tongana mbinamo. A Tchadien soit babata la no Tchad agana kodroti. A kete sango tongana mbinamo parce que a douala na kodroti. Alors que aussi à Centrafrique ton ambinamo à Rwandais ceux qui décongo étaient na Rwanda mundo ko na ti kodroti parce que la dumolinge na ti kodroti awara marati kodroti à te sango ton ambinamo à que aussi à Centrafrique donc à la que na droit ton ambinamo iteneni ti tene kekereke parce que il y a Centrafrique qui complexe mingi à balo lo que na po lo que na terre am buzo tene wande la Centrafricain là à Doulo na Centrafrique. Le territoire tene ni ki deti ni giyaka. Tinya ke giyaka awe. A baba tulo a sewa tulo a taratulo. A ke debouze tulo a giyaka. Nati ngu oko kwa sala tungu balako. Le nati dengo bouze tulo lo ke deiso ena tene 500 kilogrammes ti hectare mais à ce kweso akeye oko pepe parce que na ati dunia mobimba ikina peko aita timba mwingeti koto moko wara gozo ngawiti gozo bisala ni limon bisate nandoni nambariti mala moko wara ngawiti gozo na 600 francs CFA na bongi na keta gba vacation que na teti bongi moko wara ngawiti gozo nandoti 5000 francs CFA est-ce que c'est normal mbangati les gars d'appel tomolo na bongi mosi na sibut soit que 186 km les gars ken Johnny Molondo Sibuti sina déquat 70 km. Même si à Kengangu 70 km, mon peut ça a 3 heures de temps. Maintenant, Molona déquat sina mala à aussi 70 km. Mais mon ça ni presque na 5 heures, 6 heures de temps. Amolengeti kodro, ndati so gozo akena mala. Nandoti ngawina nandoti 600 francs CFA. Titena la monika ganna bongi. Nyela la kisara ala ko londo na mbageti mala ake mule gengbiti sina grimari sibut bongi ala sara presque 300 et quelques kilomètres ala ke kani na bongi na ndoti 5000 et quelques francs CFA ala ba perte ntalti kodroti pourquoi petit leker lege bongi Sibut de quoi? Sibut malapepe, mbangati. A petit lequel les gars mbangati. Il réfléchit, man.
Pourquoi Ngawiti Gozo a coûté cher alors qu'il n'a cessé, même si ton lega Boubana Ndoso quoi, et qu'il n'a ombe la poko, soit mou jusqu'à Bimbo, et qu'il n'a l'obaï, soit l'ondo de PK9 jusqu'à, en même PK9, mon onzila. Mon sinabati a Bimo, jusqu'à Yatim Baiki, mon tabla n'a été kita kodro su quoi, à que préfecture tu l'obaï. Mon go jusqu'à Kemo. Il peut te débouser, mais pourquoi il peut pepe mbangati? A ita muningeti kodro. Izile tima. Ilutina ndoti geretima. Ndaliti kodro tima. Tone luti pepe. Zo. Apetu luti ape. Zo. Apetu mu maboko. Na kodro ti ape. Alinga. Ayaka so kwe amuningeti kodro ke dina yati kodro ti. ala ke sara gi 30 000 tonnes senge ton ambepi ka lisoro na ita mwenge ti kodo so ke ride aeri de tambate na ni kisa gi 30 000 tonnes mais 30 000 tonnes so ani peu pepe ti sara même 5 000 tonnes ton an do ti sara récolte ndal ti kodro ti ça dit qu'il na sous-développement il na ti souci na ti paraba. Il peut ici un niveau d'autosuffisance alimentaire après. Alors comprendre pourquoi. Donc on a siangé didiatambla na ti kodroti. Même biati kodro a petit confinement ni ti kodro totalement pe ngangania. Or confinement so aigina bongila e dema. Mais na kete kodro zo dema to so pe. Parce que azoso egona yaka a petit moyen mati bagara. Anyama sola fa ka dengbaka uga aga azana leti waka susu abatana ti greni amwa gozo abatani tongana la ti te gozo ala gugini ala yengerna wala te akaya mati ngundala gugina ti yakala muga kubiti yak akigina bongi la ikidema gina bongi encore si confinement ne ak failli parce qu'il na problème ti wa il peut te conserver ya paix. Mais Kobe a dit Siongé Didiso a dû changer habitude, a dû changer d'outil, a dû changer bangondoti, a dû changer ya sangweti tereti ya. Ba réalité ni là. Il faut y adopter ni. Y habituer tereti nani. Il s'arrête à lingi nani ya. Aïta timbia monengeti kodro. Mais y a que si. Bisa fatenti ministère. Ti plan son andoni zola keda ake muluwa mais chaque année na ti kodroti nyela la keba ala matene ONG tonso agona ti wampende ONG tonso agona ti ndotongaso mais a ONG so akegoso ngiza so ala ko wala ti goso parfois akemuna la presque 200 à 300 millions, presque 800 millions à ONG na kouara. So à la kouara na ereti kodrotim bina moso que be Africa. Atenala gomu maboko na agriculture, na culture, ti sorgho, ti mil. À la gonaya ta préfecture ndenge na ndenge. À la gesara officiellement lancement, à la gundana ministre ti plan, ministre ti agriculture te le déplacé. Ti undana DG ti so ti te déplacé. À la façon à la mumaboko na legeti a ou wala ke anzenze a h a daba na yesu ndenge na ndenge ti tene a sa culture ni kodroti a pika bravo a fani na leti limon na leti télé ala ngbagi na bongi. Là, quand ils sont aboutis, à la sorte, il y a un spécialiste de Sarango Kwanto, parfois, à anglais, à tunisien, à allemand, soit il y a un kodroti à Guakangba, ledger à Kelango, na hôtel du centre à Kelango, na hôtel Somba Kelango, salaire chaque mois, là, 4 à 5 millions, là, salaire,
agriculture ni là quoi que développer là quoi général la paix pendant 5 ans pendant 10 ans là que pomper salaire là binamo et qui mbana ti contrôle et qui rembourser ngizaso de génération en génération. Est-ce que c'est normal? Son trafiquant ziletimum. Son trafiquant gars acteur du propre développement moment. Son trafiquant mou responsabilité du moment. Son trafiquant kenakuru goye so kongoro moment. Son trafiquant motene watakama. Ton motene pepe zopeti tena mope. Tena lingbia wema. Ton mo zianga pepe zopeti zianga na mo pepe. Azo bubayi mingi. Asara isana mingi. Il faut assumer mon mot itene stop. Ton itene stop pepe zopeti tene stop pepe. Ba réalité ni là. A ONG depuis des années soit que Tangbi. A brouette, en zenzen, dans l'agriculture, so, a sara nyena ti kodroti, a développer nyena ti kodroti. Est-ce que a unzi, pasiti, kobeti, tengoni? Est-ce qu'il y a une autosuffisance alimentaire? Là, quoi, pe? Ba réalité ni là. Parce qu'il y a une responsabilité, ti pepe. Parce qu'il est capable ti kepepe. Parce qu'il passe ton ti côté tirer entre eux. Ti tiri bila entre eux. Alenga, iki tiri bila mingi na popoti. C'est pour ça que si na même niveau so to me dit pikambi mo pikanga gimbi bi avancer dans ti kodro. Mo dit pikameti mi mo pikameti mi ndal ti kodro bi avancer. A bila ti teni tiri entre eux bi fatigué wa. Bi fatigué wa. Bi fatigué wa ling bimbi wa. Iki tiri fatu gindal ti kodro. Donc azo so di pikai so itena ala pikai mais iki tiri ndal ti kodro ti. Ton jour sur ma boque dans la sona, parce que tu piques en goya ou so, à l'exandé, à l'exaï. Mais gindalti kodroti, i bumbi, encore ndalti kodroti, 60 ans na pekoti indépendance, nyela isandalti kodroti, nyela sa si kodroti a évolué, yé encore pepe. Yé encore pepe. Bandalta limoti ni kore sola. Bandalta tene suku ekiten sola. Ti tene kodroti agunandawa. Mais il tenait une culture extensive. Mbangati ainsi culture extensive. Il habitue la culture vivrière. Ce zoko quoi que décobe, déakati, sara luko benatetida. Mais extensive, que moule gena mingeti kodroti tene. Il peut tenir, il déaka. Non seulement il tenait nourrir tereti. Mais parce qu'il a mené un marché sous-régional, soit énorme. Nati sous-région, il y a au moins 130 millions, voire 150 millions d'habitants. So, il peut, et puis il doit y nourrir. Il y a Cameroun, il y a RDC, il y a Congo-Brazza, il y a Tchad. So, le problème, c'est le qu'on a Kobe peuple. Il y a Soudan du Nord, il y a Soudan du Sud. Il y a Kodroso Kwangoro, il peut te nourrir sans trafic, à peut te nourrir ton année qui n'a Ngangou vision. Ndalti développement, ndalti agriculture, ndalti Kodroti, il peut te nourrir à Kodroso quoi. Presque 150 millions d'habitants. Mais ton année qui n'a Kita Dengoyaka. Tisaragia 500 hectares. 500 kg de hectare. Il peut sans rien. Il peut s'y guéper. Il faudrait qu'il évolue. Il connaît une vision soit yo. Chaque année, il soit formé à zona JPN. Au JPN ti bongio. Au JPN ti bombario. Ak moi tracteur ak go ak munala. Mais à JPN ni so officiellement nyela la sara na tracteur so koyen. Aïta yunda tertima. Alati bombarini nyela la sara. Alati bongi so la ngunati sika 2. Na pekoti na marché chinois na pekoti datumi so nyela la sara ye. Chaque année soit formé à la muna la tracteur so nyela sara. Kodroti a formé à mulingeti kodro. Nati ISDR, nati Lobai. Ikina centre de recherche tu Bukoko nando ndenge na ndenge. Mais azoso kweso a servi na nyendal ti kodroti.
tongana mu maboko na la pepe aunda na la tite na la mu responsabilité ta pepe kodroti a petit gona dawa tongana réalité na limbeba isina ngoiso atoti unda na la tene zo okoko amu responsabilité tilo azoti JPN ala doti sara be oko. C'est pour cela que iba yeso mwengeti kodroso ake raid arire ake sara ake nzoni ipika saku na lo. Ipika saku na lo titene izalo na défi na ministre ti agriculture pepe parce que inga na kodroti e bangondo tazo ake nduru conclusion tazo azo ake capable ti tirer meni so iruna ngati mbuzu poto tene conclusion active amulo lo gameni zoti défi mi warti pika lisoro na lo atene itati aiti yungo cravato ti yungo bretelo ti yungo veste so banya pa tinya gendo ti tere dengo yakarek sushi tinira ti tene kodroti asigna ti quality fino ici na statut autosuffisance alimentaire et tombe que ma discuti mengeti kodrotonso a rassurer mbi amuna mbile geti tene limoso mbi kisara mbi sara encore a ontiso bivunga sango a ontiso aita timba mengeti kodro ngoina siyawe titene sigina ti pale ti agriculture il faut isara culture extensive culture mécanisée l'otenambia tene banango iso ni kidaso ni londo na yati culture ni moulegeti axe ti lobaye axe ti boili axe ti damara tongana nzapa batani 4 ans plus tard ani petit sina stade ti autosuffisance alimentaire na yati kodroti tenso tembile atene nzapa batayi atumo yela lo sai lo encourager mo ngeti kodroti tena za terta na ti coopérative ala inga ya centrafricain qui compliqué mingi ipeza teti na ti coopérative un peu parce que yegi iti du chef donc association iwani que chef donc le pousse mingi ti kodroti a du gbani au lieu de association du na ti coopérative et le que moi tracteur a encourager là au lieu de na du na demi hectare à la du na hectare puisque na ti coopérative le que mou maboko na la ti tene à la débouza de yaka kuta yaka ti lungo nyam yesoso keketi ti baburu warake ake loso warake gozo ake ayendenge na ndenge le ko encourager la na ti première année ni aka tracteur tulo c'est que gak mou maboko na la ti tene la de yaka première année ni loke gati vokumba ti yakatala ni kwe mais loke mwangizani loke zana banque tu encourager la deuxième année ni aki gesi loke ginale ge kweti amortir à dépense so kwe le sara objectif tu lo ke aketi tene ia centrafricain il dit capable de produire presque 30 000 tonnes plus de 30 000 tonnes ti kumba na OMS na akuta kodro aka pam na yeso titeni produire na la so que bangondo tilo la même bila so na ti limoti mbia kenye tona réellement biati kodro que na kuta vision ikina ministre ti agriculture so incarné vision ti biati kodro nyela loksara le encourager centrafricain titena la débouzer la deyaka alenga gozoti avec une zone qualité de gozo. Déjà, il faudrait que le ministère de l'Agriculture à l'arrivée de sensibiliser les centrafricains. Parce que y a soit que si il y a un cadre et puis que danger dans le CCT. Là, si on a un cadre qui est un lukwa à l'uso. Azo que mou à fleurs artificielles à que l'una cessé. À fleurs so à que détruire CCT. Centrafricains. Mingeti kodro sumo ko mambi a partir ti la so sumo ko mambi so to mo ye kodro timo même famille timo na ko tongana ye lo za tongana la so sigina ndapelele tonti so ten nandoti mama mari le kenzoni alimbi na nze lo za limbi na la nganguti lo limbi na wali so agati lungula be Afrika kodro ti na ti bira agati lulo na
fleur artificielle motene wataka azia fleur ni parce que fleur ni a que détruire cécitier a que buba cécitier à la longue a tarati a kotarati a ko wara nzoni cécé pepe itiribira nani kozoni la ou seni to moye kodrotimo céciti be Afrique ngoeni la moluti na ndoti geretimo Momu maboko na la sukwe ak debouze na legiti agriculture tongana araid ariri. Na dengo yaka. Mbangati ako beti kodroso. Ak mulegi na i. Na mwengeti yati. Tite na dutinjoni. Parce que akobe tie. Gozo tie. Iling tite ne i conserve ni. Alenga mena machine ak na Chine. So, mon petit mou fukuti gozo. Mozani na ati nylon. Mon kanga ngati nylon. Mon conservé ni même 10 ans, 15 ans. Ak buba pepe. Mon tokane a kanati dunia mobimba. Ama ngeti be Afrika même na kodrose si poto. Nati dunia mobimba. Ale ti tese mou la pe, ale ti tegi fukuti gozo. Est-ce qu'il y a son trafic un petit mou fukuti gozo ka tokane na kodro wandepe? Ake possible. Ake giya kole te gozo pe amena marana kodroti ake te gozo. Ake possible. Ale inga aussi a petit mou chuya na kodroti a conserver ni na machine parce que façon so kangani pendant 2 ans 3 ans a petit mba kodroti a sara kwa maboko na pam ake muniti mu na zuso a ira la tene aka réfugié a Guinea ouais a chauffer na micro-ondes ou a tourner gi pekoni a bigi wanyo da kete a ga kobe a réfugié son trafiquant même mangbere ti kodroti a pe tokana kodro wande pourquoi que ku ga Camerounais abena maraso na terti ngangati parce que tu réfléchis la paix il a capacité de réfléchir la paix mais qui n'a ni a on maraso quoi budu ti kodroti ngango Gagoti kodroti, veketi kodroti, gousati kodroti, a petit fani, a conservé ni, na yata nilo. Il peut te dire na meni marché ti, so a que spécial marché ti kodroti, il peut dire na magasin ti kodroti, so a que na kodroti si be Africa. So many Centrafricains qui décidé parce que le na Suisse, le na ndurna marché ni, le muni a kobe ti kodro asigi nani. Bandalti agriculture extensive si kodroti. Il faudrait que le chef de l'État Biati Kodro a réfléchi ni. Et puis ikinani tatene. Il t'a remis à la zula. Nos plantains. Ikina ngba ode. Ay ngba ode. Kuta gereti fondo. Ikina kete fondo. Aka boule. Ake mango. Mbiso. Mbisana la teneso. A Batambi na Kodrose c'était Sibut. Na petit séminaire Saint-Marcel ti Sibut. Même aussi na petit séminaire. Moko wara a gereta mango ndenge na ndenge. Ikando na meni botanique sur que kaso ilo Père Philippe. Non, Père Philippe papa Bazabo. A qualité ta mango ndenge na ndenge moko wara kuzindoro to tu so que na Sibut. Moko le greffer jusqu'à mena mango tongati so moko bumbi kuzindoro na mango mo bani motene litizo moko wara ameni so irina tene acacia ameni so ke tongana parakondo mo bina ngati mo sigi na poroni na bioni kwe moko wara plus de 500 variétés ti mango na séminaire ti Sibut so ka qualité ti Haïti ita ike exploiter ni ike pika kateti nani ake décodrotia. Pourquoi petit décodrotia pe ngangati? Aina ke mingi. Même kobela ti sionge didiso azo ke dekongo mbage na mbage so. Menaika moko wara kubeti mangenge akubeti nim akubeti lontana so ando ke so ekoro a besoin meni ye pepe a baba na mama Tony aza citronné na yani moti nyoni so kpingba mo mo na palu a mu a couvrir mon a kubeti ti
ti acacia. Aza kubeti citronella eso a couvrir mon ameniye moti sigiso bika sigina mo kobela unzi da tertimo. Iki giye iki na ye kwe. Aso il doit exploiter ni. Ton iki na zoni ministre ti agriculture. Lo exploiter vision ti biati kodro. Ka kodro ti agona dawa. Ton iki na ni pepe kodro ti aki na peko. Bake tonga so si kodro ti ye nam. Aita mwingeti be Afrika. Abapasi. La sunati kodrotie. Ngawiti gozo ake 5,000. Mbangati. Ikina sesi. Ikina yekwe. Pourquoi na bongi ngawiti gozo ake 5,000 alors que na mala ake 600 francs CFA. Ala mou 600 ala multiplié par ok. C'est la war na bongo na kodrotie. Na sesi be Afrika 5,000. Est-ce que ake normal? Misère so na ti kodrotie so. Est-ce qu'il est yesiaka? Il doit être un zinani. Ngoiti tena un zinani alimbe. Aita timbe amwenge tibe Afrika. Ba akena ndoti li mosumbi saranala. La sumbi wara raid ariri pepe. Parce que na ngoi sumbi sana atene. Longba na mbageti kete kodro. Longba ti debouze. Lo tenambi. Li mosu sana na ndoti agriculture. Et kundi fade so pepe. Il faut le gars y interviewer le saratene. Limoso ke ga nata lango so ke ga sike interviewer nati bikwa use so ke ga sike interviewer mais ti la so itenala ala kangbi limoso ala gonandoti YouTube ala pika kerembesitude ala ke bali monti ala cliquer na ndoti abonner na terrain ala ko wala cloche ala cliquer na ndonto so ton ki sali mo ala warni immédiatement. Ngoi na lingba tite sali mona franzi. Ti fa kodrote se si be Afrika. Ikina richesse mingi. Ikina ye mingi. Sangoni a lingba wo. Asimeni ngoi idot sate na ngati mpuzu poto. Na ngati nzoni franzi. Ti fa so inga ngando. Ikingana ndara, ikingana kode. 5 ans, 6 ans la ikitete na ngati sangosu. Ti franzi ni a lingba wo. Il faut aider kodrote. Il faut mou maboko na kodroti. Imu merci mina la sukwe ake sara tene na gbeni. Aita timbi tonga na parfait. Bimu merci mina. Merci mina Yakuma Cabral. Merci mina Remi Alazula Sale Toki ala ke gbani. Soit la kokapa kabara abu. Bimu singila nala Den Molugba. Bimu singila nala Alfred Kamayao de singila mingi nala. Singila na Aristide, la Vaudrama. Singila na JR Kabanza. Abdul Daouda. Ala ke gbani so kokapa maina. Titene ala interagir nagati Mbuzu Poto. Gabin Wande. Roger Eric Dobaya. Itena la ala gwe na doti YouTube. Ala cliquer na doti Kerembesitude. Ala abonner terechala. Maintenant, tereti abonné à la bameni cloche à la cliquer dans doni. Il faut la soupe bani kizito. Nata langoso et qui ça limona live na France. A interview na France. Ngoi dite me fa kodroti nati dunia mobimba lingba. Alenga zoominga inga kodroti ape. Tomote ne sans trafic abate na ke Tchad. Abate na ke Cameroun. Abate na ke meni kodro non et kingana fierté ti. Ngoi dite ne fa kodroti lingba. Kerembesitude a que changé yati tireni ita maturé mutia iki changé yati tiriti iki leke gereti tirini titene yini aganzoni Marcelo Imaya Kamole itena la cause ne ekwe ala tokane ibe Anselme Patrick Douakle cœur amour Aristide Damien Ndiba ala tokane amour ti faso ala sara beko na inati limoso Be bolingo ti faso ala mainzoni. Benjamin Neku be bolingo. Singila mingi nala. Kodroti nala. Alimbe yeni. Ikina kodro usepepe ikegina kodro oko. Aita timbi amo ingeti kodro indoitere. Iza bira. Abira ti wataka. C'est nali mingi. 623 000 km². Même si amuna hectare oko na oko, est-ce que il peut s'arménier? Ake gina yanga oko.
be oko sirimbiti yo kodroti na nduzu kai ke tira bira initi mbangati aka avantage na ya kope azu so de pika bravo na ndoni so ala ke pika ngaki bravo akambaki na place niso me kodroti il faut tira bira dania bandani osombi tombela na itakwe iza bira u iza ululu meni zoko akana konkurti yanga pepe again konkurti yanga pepe again konkurti maboko pepe mais kodroti akana besoin il faut aider kodroti imu maboko na kodroti ton isara belko akegesi mu kodroti nanduzu ton isara belko pepe kodroti apeti gunanta wa pepe aitala ngbanzuni zasi nzapa apatala singila